Direktor Ruského slova dr. Boris Varga každodňovo píše na 3 jazykoch – ukrajinským, serbským i ruským. Keď slovo o buvšej Jugoslavii, Varga píše po ukrajinsky. Keď slovo o buvším Sovjetskim sojuzu píše po serbsky a na materinskim jazyku píše o strednej Európi, Hornici i o Vojvodini. Všetko toto dalo podlohu za nahradu, ktorá stihla po 20 rokoch profesijného angažovanja u oblasti novinarstva. To nas sam pred jeden stimul za budućnost, pretože chvíľkovo žijeme u časoch, keď nielen u Srbiji i nielen u Evropi, ali všadzi na globalnim urovnju mi máme jednu krizu novinarstva, krizu zmistoh, máme veľo falšivi vistki, veľo máme toho takoho škart informacijoh i zasipani sme s njima. I u takim švece vyplývac nije ľahko. Každý deň še stretnúť so tým, da še samomu sebe opýtaš, že či to dobre toto, co ja robím, či to ušore, toto, co ja robím. Na ročnej skupštini za novinára roka prehlašena Maja Ledenac a novinár Mladen Savatovič dobitník nahrady za veršinské doprinošenje u oblasti vyhľadovackého i analitičného novinárstva.